Pozdrav svima! U današnjem videu iz srpskog jezika za 3. i 4. razred osnovne škole učimo rod i broj prideva. Na slici vidimo leptir, stolica i pile. Leptir je imenica muškog roda, stolica je imenica ženskog roda, a pile je imenica srednjeg roda. Za određivanje imenica koristimo pomoćnu reč za muški rod taj, za ženski rod ta i za srednji rod to. Taj leptir, ta stolica, to pile. Vidimo da imenice imaju svoj rod. Da li pridevi imaju svoj rod? U svaku imenicu stavit ćemo po jedan pridev. Žuti leptir. Opisni pridev žuti se slaže uz imenicu leptir. Oblik prideva žuta i žuto se ne slaže uz imenicu leptir, tako da uz nju ne može da stoji. Ta drvena stolica. Ovaj oblik gradivnog prideva može da stoji samo uz imenice ženskog roda. Ta drvena stolica. Oblici drveni i drveno mogu da stoje samo uz imenice muškog, odnosno srednjeg roda. Ne mogu da stoji uz imenice ženskog roda. Malo pile. Ovaj oblik prideva stoji samo uz imenice srednjeg roda. Mali i mala su pridevi koji mogu da stoje uz imenice muškog, odnosno ženskog roda i ne mogu da stoji uz imenice srednjeg roda. Dakle, možemo zaključiti da pridevi imaju posebne oblike za sva tri roda. Slažu se sa imenicom uz koju stoje po rodu. Vidjet ćemo sad da li pridevi imaju i svoje broje. Sa leve strane je kruška, sa desne strane kruške. Imenica kruška je u jednini. Imenica kruške je u množini. Dodat ćemo sad pridev i jednoj i drugoj imenici. Žuta kruška. Žute kruške. Vidimo da isti pridev ima različite oblike za jedninu i za množinu. To znači da pridevi imaju dva broja, jedninu i množinu. Pridevi se uvek u broju slažu sa imenicom uz koju stoje i bliže je određuju. To znači da ako je imenica u jednini i pridev je u jednini, ako je imenica u množini i pridev je u množini. Evo sad jednog zadatka. Pronađi i ispravi nepravilno napisan pridev koji stoji uz imenice u sljedećem tekstu. Zoranov mama se vratila sa posla. Prisvojni pridev Zoranov stoji uz imenicu mama i je nepravilno napisan. Imenica mame je ženskog roda, tako da treba da stoji Zoranova mama. Donela je poklon svom sinu. U ruci je nosila šareni loptu. Opisni pridev šareni je nepravilno napisan, stoji uz imenicu lopta, pravilno je šarenu loptu. Zoran je bio srećan što je dobio ovaj divna poklon. Opisni pridev divna stoji uz imenicu poklon, nepravilno napisan, pravilno je divan poklon. Evo još jednog zadatka. Poveži odgovarajući pridev sa imenicom koju određuje. Tatin auto. Školsko zvono. Mamine cipele. Dedina
lula, crvena, ruža. Evo sad još jednog zadatka. Odredi rod i broj prideva. Šabački vašar. Vašar je imenica muškog roda, tako da je i pridev šabački muškog roda. Vašar je imenica u jednini i pridev je u jednini. Mamine knjige. Imenica knjiga je ženskog roda, tako da je i pridev ženskog roda. Knjige su u množini, tako da je i pridev u množini. Maleno mače. Mače je imenica srednjeg roda, tako da je i pridev maleno srednjeg roda. Mače je u jednini, tako da je i pridev maleno u jednini. Otvoreni prozori. Prozor je imenica muškog roda, tako da je pridev otvoreni takođe muškog roda. Prozori su u množini, tako da je i pridev u množini. Seda kosa. Kosa je imenica ženskog roda, tako da je i pridev seda ženskog roda. Kosa je napisana u jednini, onda je i pridev u jednini. I to bi bilo sve u današnjem videu. Ako vam se video dopao, lajkujte i pratite kanal.